Associação Futsal Timor-Leste, AFTL, registra una klubu futsal hamutu Ruanulu Racinghat, nebe se compete iha pra Liga Futsal, hori hadau fating sanulu iha Primeira Divisão Liga Futsal Timor-Leste Tinang Oing. Iha match coordinating meeting driving ceremony, Secretário-Geral AFTL Fernando Xavier explica kata para a Liga ne realiza objetivo halo seleção ba klubu Sanulu nebe se joga iha Primeira Divisão no Sanulu Racinghat iha Segunda Divisão. Abertura para a Liga Racing se halau ho joga entre São Francisco Xavier contra Crazy Horse iha sábado. Loro Sanulu Racinghat bulan Novembro iha Kampung Futsal FFDTL Fatuhada Dili. Klubu Ruanulu Racinghat ne makhanesang São Francisco Xavier, Crazy Horse, MVDL Lahane, Bermeta FC, Ramelau FC, Kuda Ulung FC, Bekusi United, Ade Samoro, Boa Sorte FC, Gamer FC, Mauputar FC, Baukau All Star, Santa Cruz FC, Maudoko FC, Estrela Bagia, Jerman FC, Musila FC, Pitung Estudante FC, Boa Vista Timor FC, Kolio FC, Kablaki FC, Kaiser Dante FC, Vital FC, No Academica FC. Equipa cobertura VIP Sport.